Gayam, another video manon, another vlog manon, karamidin tayon. Tata, nakasakayak ti Innova nga lugan. So syalak tata gayam, mapan kami maki-birthday. Kadwami ni Madam Me, ni Madam Marites La Forteza Mones, ajay CEO me, ti La Forteza Group of Company mga gayam. Tapos kadwami ni Baka, ni Sir Ryan, na gitati kakadwak nga nakasakay ijay Innova nga lugan. Syempre madito mareta lugan no awan ni Bossing me ati General Manager ni Max FM at ni Bossing me ni Bossing Milchar Cotillion Mones. Tatapaw nagkaming gaya mapang kami to'y gardenia ni Sir Lando. Happy 60th birthday Sir Lando. So timing mga gayam maki-birthday kami manan. Iso nga mabsog kami manan habang agururay kami ang video akti mas masitas. Iso dagita gayam cactus while nagaprepare ti handa ni Sir Landing. Iso nga nagpa-picture ni Bossing Melchor. Picture dala video dayta gayam perfect. At the same time mag-istoryada pa lang habang ipiprepare da ajay mga handa ni Sir Lando. So kasta gayam nagmayat di palibot na. At dapay iti lobo nga makitam, nagadupay masitas gayam. No kahit mo mangala, mabaling ka dumawat, mapilian ka mat, iso nga dandama, ipakitak. Dayta, patutin, nakita ni Bossing, iso nga nagpa-picture isunan, in video pa yan. Nagimas dayta gayam, patutin. Talaga nga naglamoyit karnina, dikinan ko garod. No maramanan nyo lang kumaay na, talaga na imas. Dayta, prepare ka ni gayam. Iso nga dayto yan ni Bakan, agsapsapol isunan ti masitas nga dawaten nan. Ay kita, sige Baka, garawo magala ka ti masitas, tay kabin mo di nga to ti Binoy Sweets. So daytang gayam, in video so da jilikod, nagtaktaka kapay ta nagtagarida, ay jigan ni Madam Marites ni Tapos ay ito ni ag-prepare ti mga soft drinks, itika na ti ice. So dito yung gaya, may seafoods. Nagimas ay ta seafoods na gaya, mata crabs, at dati shell na, at dati shrimp na, nagimas gaya. Makikita yung isistoryada ni Bossing, kan ni Madam, tapos inbound back na at picture. Video, dala picture, daytan gaya. Smile! Okay. So nagdiretso ako nag-vision, seafoods, patutin, kan fried lumpia nagimas. Ay birthday celebrant tayo, apa na luktanan, aji nakabalot ijay lechon nan. So kita tayo gayam no kasi nakadakkel day tayo lechon na. Awan ti sinilopinan awan dumodawat ti ulo kun saka. Iso daytan gayam may lechon na nagdakkel gayam ti lechon ni Sir Lando. Syempre, 60th birthday na, so nga dapat lang adda ti lechon na. No ni Madam Pai naglungkot ti birthday no awan ti lechon. So nga adda ti lechon na. Tapos kadwana ni Idol ng Bayan, Max Ryan J. Palyurina, gis istoryada, kan nagpa-picture da. Iso nga imbagana ka ni Sir Landing, senior citizen kansis, iso nga welcome at padadan. Iso nga kasundo at iduwa nga senior citizen. So best friend dagiti duwa gayam ni Sir Lando, kan ni Idol ng Bayan, Max Ryan J. Palyurina. Tatagayam habang gulure kami nga mangan, nakaalat ipukaw ko dahi nga masitas ni Bougainvillea. May isang nga poon, ngam sa basabali sabong nagayam, iso nga inistidik ka na makita yo. So dahita ni asigak ni diba? Nagmay gayam niya, may isang nga poon, ngam nagado sabong na. Kasano nangyari? Siyempre, in markot na gayam. Naglayang mo tayo nagpanunot ka dito niya. Iso ay tayo cake, nagkapo dito Binoy's Cafe. Nagimas dito gayam. Tapos, ati pa may isang cake na doon nakakabil. Happy birthday, Papa. Ayun, siguro nagkaputi anak na dayta nga babae. So daytan gayam, agkarkararag kami, nag-lead ti prayer ni Idol ng Bayan, Max Ryan J. Palyurina. Siyempre habang karkararag, with video iso nga dagita ti kakadwak. Tumapagpansin nyo gayam, mawan ti mga bisita niya, ay di bisita, da di na bangir. So nga, siksi kami lang ti arata. Iso nga aguma kamot. Daytan kan kantahan ti happy birthday, blow the candle. So pinayutan na ni Sir Landon. Happy birthday kanyang Sir Lando. Sige, mangantayin mga gayam. Pero bago ata, nagpa-picture na pa. One more time. Okay, mangantayon.
So nga makikita yung gayam, nangalan ni Madam Miki Patutinan kan seafoods ni Sir Ryan. Agal alamot ti chop suyan. So nga pag gusto ka mga dita gayam, tasiksi kami lang iti tao nga bisita na ita nga area. So nga gawid kami gayam, napsog kami matan, naramid mo mati amin nga ramidanan, nga tandaan nyo, haang kami nga nagsupsupot. Bye-bye!